Kako uspešni prodavci pristupaju prodaji? Da, veoma je važno da verujete u svoj proizvod ili uslugu i da se to vidi na vašem licu. Da, i veoma je važno da imate internu motivaciju da budete uspešni u onome što radite. I da, stvarno je važno da imate kvalitetan prodajni pristup i metodologiju i time da svaki korak u kontaktu sa klijentom izvedete na najproduktivniji način. ProPayback prodajni model je obuhvatan pristup prodajnih koraka iza koga stoji globalni lider u obukama prodajnih timova TAC International. Šta predstavlja ProPayback? Pre svega, važno je da se dobro organizujete. Potrebno je da prioritizujete svoje klijente. Preispitajte još jednom koliko je vaša pozicija kod klijenta jaka, a koliko je on vama atraktivan. Procenite koji su vaši ključni klijenti koje želite da vežete u sebe i zaštitite od konkurencije. Koji su vam ciljani klijenti gde želite da ojačate svoju poziciju? Koji su klijenti za održavanje koji mogu biti i dobar izvor preporuka? I koji su vam klijenti niskog prioriteta? Kao deo kvalitetne pripreme pred sastanak, istražite ko je vaš klijent. Saznajte informacije o njegovoj kompaniji i dosadašnjoj saradnji, njima lično. Informacije o tržištu, sa kim posluju, u kojim oblastima, kao i koji trendovi u njegovoj industriji ili globalno vam mogu biti važni. Definišite cilj sastanka. Ako uzmemo da imamo oko 500 sati godišnje za aktivne prodajne sastanke, bolje bi nam bilo da nam je svaki sastanak potpuno efikasan. Pred svaki sastanak dobro razmislite šta želite da postignete. Koje informacije želite da dobijete? Trenutni problemi, planovi za razvoj, sa kim rade ili za šta sve želite da dobijete saglasnost i podstaknete donošenje odluke. Sastanak sa donosiocima odluke, prihvatanje ponude, davanje preporuke. Otvorite sastanak izjavom o tome koja je svrha vaše posete, koje vam je vreme potrebno i dobijte saglasnost korisnika za to. Da biste izbjegli nervozan ili nefokusiran početak sastanka, možete reći: cilj nam je da razumemo vaš način poslovanja da bismo osmislili rešenje koje može da vam ubrza, uštedi. U narednih sat vremena proći ćemo kroz naš predlog rešenja da bismo bili sigurni da smo odgovorili na vaše potrebe. Uz ovako zgodan i profesionalan početak sastanka uradite još nešto i pridobijte punu pažnju vašeg sagovornika. Povežite se na ličnom nivou i prilagodite se njegovoj energiji i raspoloženju. Kako ste se proveli na letovanju? Čula sam da ste napredovali. Prethodni put smo se dogovorili da... Istražite potrebe vašeg klijenta. Razumite njegovo poslovanje. Koristite fine strukturu postavljanja pitanja. Pitajte ga o poslovanju, problemima i izazovima, njihovim posledicama. Prodiskutujte o načinima rešavanja i mogućim dobitima od rešenja. Slušajte ga. Stvarno ga slušajte. Zapamtite, kupac će kupiti ono što mu treba, ali od onoga ko prepozna šta je to što on stvarno želi. Vaš klijent ne kupuje karakteristike vašeg proizvoda, već benefite i vrednost koju oni donose za njegov posao i njega lično. Evo primjera. Telefon sa najsavremenijom kamerom kao benefit daje jasne i dobre fotografije. Za jednog kupca to donosi vrednost da ne mora da vuče torbu sa kamerom na putovanje. Za drugog je pak vrednost u tome da ne propusti da zabeleži ni jedan trenutak u odrastanju svoje dece. Za nekog trećeg ključno je da mu slike na društvenim mrežama blistaju. Zato budite sigurni da ste prepoznali šta je kupcu važno i da mu to istaknete u toku prezentovanja ponude. Sve bi bilo lako da kupac ne izađe sa primedbama. Primedbe su zapravo prilike maskirane u poteškoće. Visoka cena, predug rok, pogrešna isporuka, kvalitet. Kako konstruktivno postupati sa primedbama? Prvo, saslušajte do kraja. Razjasnite. Uvažite primedbu i prepoznajte potrebu koja stoji iza toga. Dalje, ili pružite dodatne informacije ili opravdajte vrednost svoje ponude.
svakako završite s obavezivanjem na sljedeće korake. Može se reći da ako ne zatvorite prodaju, vi zapravo radite za konkurenciju. Kako to? Evo ovako, otkrili ste potrebu, prilagodili ponudu, otklonili primjedbe, tako reći, pripremili ste kupca na kupovinu. Nekome drugom to može ići na ruku, stoga budite vi taj koji će ga pozvati na donošenje odluke. Učinite to direktno i samouvereno. Iskoristite jednu od ovih tehnika. Možemo li da potpišemo ugovor? Hoćete li da potpišemo ove ili naredne sedmice? Imajući u vidu sve što smo rekli, ovo je prava stvar za vas. Kada potpisujemo? Ako obezbedimo tu povoljnost, da li kupujete? Ponuda traje do... Iskoristite je. Ako uspemo ovo da rešimo, da li potpisujemo? Statistike kažu da pažnja posvećena kupcima rapidno pada nakon što obave kupovinu. Problem u tome je što ako pada pažnja, pada i lojalnost. Stoga budite sigurni da ne izgubite iz vida vaše kupce, već da ih kontinuirano održavate i razvijate. Dobar prodajni pristup, vaše znanje i entuzijazam doneće vam uspeh koji želite. Srećno!